ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯣꯀꯥꯏ ꯇꯣꯀꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯨꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩ DDKꯗꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯕꯨꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩ ꯊꯥꯗꯧ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 12,238 ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯒꯥꯅꯦꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅꯦꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯉꯜꯅꯦꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯂꯦꯟ ꯗꯁ ꯅꯣꯠ ꯕꯤꯂꯣꯡ ꯇꯨ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯖꯅꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯆꯥ 5 ꯄꯣꯛꯑꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯧꯅꯖꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯩꯖꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯖꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ 하이브스나 넘버원에바 만니푸르 카이버 야로이시다 낭나 우거리다바 디만 아마 거기 사무드라 메아이다 달라나마 사비요 하나 하이다 좀또 디만 아두되게 노미치 농촌롱다 토루 하나 코케나 아두서 좀또 홀로 더버더부 로기 그리 간다 한미가 아로이바 다이나 하닝입세 바르 서카는 만니푸르 토가이바 ngamde 만니푸르기 미 강업바마나 방알나 메테나 adudagi kukina nagana manipur thogai bangamde mase article 3 se manipur da apply tawda yaroi mi halabadi dandi phangane pse law ni dana adu maina article 3 sina bharat ki parliament na machela malothoga machela bada hapchin mangami shakti du ne aba adu leire adana mi hat popuna mag dandi phangane adana heta phangro masal leitadi phang yade adu article 3 sina sterama thogai bi yai haidana manipur se thogai resi Kuki jo haibam pirisi naga jo na ye naga ki homeland ama garithara naga lim pirisi haibesi bar sakana ngamde aba kari noibu 1947 da ning tamgeba 15 August adigi mamang dadi Pakistan Hindustan lere ko ning tamba 47 gi matu 1950 gi 26 January da constitution chatpadagi di communal da yumpham waraga state piba yate aba Hindu-ga, Muslim-ga, Kannare, adudi Karnataka sina Muslim state, adu Amakano sina Andhra Pradesh ne Hindu state, haina tawbiya deva. Adudegi Kanglupamaga, Marathi-ga, aduga Kannare hairona, Telugu-ga, Telugu state, sina adugi state, haina tawbiya deva. This is law. Why the Article 3 to the Mayak Pandrin, Article 3 to the power of a pyramid. Sigi glass, the sing Yauri and I when sing the Aina Taktaladi. Aduna Article 3 aduna marum konani sathibne ko ojiki present BJP ga misa gumba aina hunbadi nate mana thogai ge di babung khoi gi 1992 dagi na 1997 bokta thokiba sumlaba naga amadi kuki gi marakta thokiba asumba conflict asida mitaina akhoi gi third party uraga conflict asigi marakta choba responsibility ma logi masida makhoina uba miyeng gi matungina conflict asigi marakta thoiba sida khoi gi mitaina kuki gi da haipet kai harini michang chang ba man ba adum bagi mami ma khak ta ki ha bagi kaino ma khak su warol ma khara su khoi du mak ta ba phangje masi mak na ngasi khoi gi Nscn-Im gi khoi gi VS attempt na thamlai ba statement si masi mak na oigadra kari kamaini yeng bai pabung gi point of view da pabung tang thambi yam phajaba topic ni ojike aina bhap ta da ba ma lere ai di Naga Lucing Machine, Nagani Hari Basing, Kuki Lucing Machine, Pangal Lucing Machine, I get Loina Rakabam Talite. I see Jacob Old Church in a high Master of Nandi or Vehicle. College Lifeta, Pangan Mayano Vodka Haldi, the Kuki Malukta, Moiki Kuki Movement for Human Rights, Nagana Sam of the Notion of them in a high and Tawi, the Nagagi Human Rights of Wukotpada, Galone, the Basama Talite. Asmana Pula.
oina lakpa sida Meetei Amadi Kuki singna Kuki ga Amata Oina Naga ge Mayokta Leplammi hojik nate ko Leplammi haibani past tense ni yes yes chi ai ge marup atemna haibani ai machi khangba ngamde karam matamda against naga ekhona Meetei ne tawhib leiba against Kuki against Meetei hoi bhap thana da macham masad leiko Meetei amasang Meetei gumna banena Meetei ningol ki machana pokpa pangal 93 ki me humda kachulai taba metar amadi bhap thana da dana pangal marpu mogda chi Meetei tara hensi ado within 2 or 3 days waram ye asi tawre raga maya manung mapan leiba maya macha hey yaro haidana sangta hangi deba mangani tarani kulni yogi deba yes adagi Kuki ga naga ga toba 92 97 bhauba chaurakpa heroko asida jo Kuki na amatam dugi wani kara solop leiba naga na kalap leiba mogi michangi wani te ko adur leiba da khamdokpa da moina Kuki gi michang changba budi manba adumba warubu masam dele michang dina te ba kara son ba du da ani phun re kara sume ana haibudi chumidana adu tongamna hakte antinaga oredana aduga Kuki sida hakte summa bane hane toki besul leite ba aduna agi marupsina personally Meetei ga Kuki ga punna Amata Oina Naga Mayokta Leplammi haibisi ai bhap taba ngamde karma matamda Meetei di kalop amata da hojiki present situation sida khala lakna bani ko Meetei di kalop amata da khana ba hobigi wadi leite ba mina horak pada hojik tawri besi so May 3 2023 tawri so ko against Kuki tawde na Kuki lamen Kuki lona mukso ko haide ba Kuki lamen to en ba manipur thogai ba pam so yaw ba kharaga ma pani chang pa kharane influence tawraga Meetei da attack tawraga union territory piu ai mogi minister bhau yauna hayan bana ba aduga not that Meetei na ko bin thok pera adu Meetei mathakta koi kaptuna halimni kholimna haiba nate ba demand na separate administration pigadabani in the form of union territory haibasina akhona pibangam banate Meetei na aduga manipur government pibangam banate moi khangimni government da moi yauramimni ada center da toreraga Meetei halaga tawba amarom da onana chatkare ba aduna masisu aikoina Kuki de attack tawba nate ba Kuki lamento hen masingna me ohum dagi changchalakpadana somda chursanpur da kangpokpi da aduga tengnopol da mama mai thagala Meetei gi phure e hal e rickshaw driver auto driver kongpak na kaule lingi de ko lonu ure dana ko then ohum gi nungdang dagi Meetei so magi pot amale jarim ni na manauna hoge horo machin manauna hoge ro yum kai thoga ra ai so ngami an lampel gi official quarter me am Kuki officer sing roin thoga ba ado akhoi gi di phatta bu wakhan ma leigi de ba leigi de baduna tang ohum da tawre mari da tawre bongdal balte ha soi dana da tawra da tang manga da ai chaga pradip phanjobam ga deben pasaspati anam le the Portugal the Kim Gangtedo Koimamna MP Taga Kimni than outer give. Asigi Mangol da hang much a leba. As the Mamang the Sipine question like me Chachani Pan, put up later member. One of the Karakoisaman, I quit the Koida than a Shangaba. Otherwise, I quit the Moigi Antio in a Kande. As the Dege, I quit Matamdu Dam, you Semgi, the Ge, Ipsagi, Mukogi Lady Mam China Chosan Putana, Teluba, Kanoa, Orimni. Koi Santa Way Boba. Adugi Mayam Cinematum to the Garito Rega, some report to Susan Butana, Kuki Tilurim Neba. Aduna, me Tagi Hogolapa, Tantara Matoni Tusha Wose. The Key Mantri Aniga, Kuki Mele, Tara Moipulapna, as in I quay impulse, Kuki Kanumong from Werega in a higher place, go separate Torani, I know officially, prayer statement for Patugi Matunda. The Chatok Chachinja Carabera or Pedito Buni, Aduga. I know Meetei Lana Meetei announcing a quick Meetei Belly organized book on Kalpanateco. Sangchang Uhoba. My mother Susan put a tin much a lever, come up with a tin much a lever. Aduga, Moina, my amna Pine, Carinatorga, Meetei, who put Horactana. The which of me, Nalenga the Kuki Nupima, Susan put the gi, a quick Meetei, no panipi, Chani Rom.
Pola putor pada mai kuki la men manar sina no in takono ran putor amam kaptana hakini haibeda kuki nupi yang khai humpun la modai khoige chosan pur ki victim am ire khibni kholan pokda ma phane kanu du kisi takhale kanu tore ro khangche tore raga noi kadin to sok pa yaro hen toraga gari no hondor imna sumaina horuk pasina bani bu point di Meetei ai ba kangbu asina community amagi mayokta toba hojik phawda leite ba hoji chu bhab ta da karana ha khoigi CHAIRPERSON oiraba na pangan buja tu daine mi karana haijabani na ko ada du chu serious hoina bologo no sahari mi adudegi kuki har kana kuki loina haibisu ya ponte ba hani gi lera ba chai chom chamri mamang da lejara pududi ka chu kai de dana edra edin jana haigera aru native haigera ma haijara sanu adugi pot adune ba adugi pochida hoji aikoine kage mati aikoi ga wakal da chamna lege bu June 18 haibisi Nscn-Im ka government to India ga wali sanabada without territorial limit haibiti Nagaland khakta da oiroi atei de su oyini haibina ba Manipur Assam Arunachal da su adugi pot do ko na adudi yaro edna aduda moment to eba amkom su lop manga ko na pulok ga use mai dana July home da semase aduda ko yamna active oire ba ina khara senar oiraga te angang sing ba mase sapam sa jadumani adigi tayai udoi adigi tanin birla sam adigi ito tong bram anan ba mase adigi msugi mayam yauri UPF ki mayam yauri adu tawraga hanbada amukom chulu manga harmadu nungaite edana United Committee mase ma phai hainu udoina haibedi ga ine adu United Committee Manipur hairo edana July amara anira adu daibina RK aningi jumda adu tang ahumda sapam cha jadumni ge orang wana adu the same gi bana ba adu de amuko haironu si manga haironu si usem hairisi matam de ai kamgu na ju tawi nangi kamgu na taw adu mongna de da amuko na chinbo da dum ya nongalaga tang trama jun ge trama dra leaders meet kain to bodo adum lai adagi chhatra sing praman da koi amsu go ra me adum howdana chali matam de noi kamgu na har de khoi yaro khoi kamgu na har de noi yaro he bisam ta leite ba oh namakta aduda yauri ba pot puna makta kuki khangde naga khangde adudagi naga habidi individual niko adugi tawriba maya machin toraga kaino sida Bharat Sarkar gi matakta hubana ba madu UNC karina handak recently chairman ni swaida Meetei khoi waru ba kharle tamo ga haibe yawe oh noina lana khanbani ai khoi Nscn-Im da naga danate jun tran panda tawri duty noi natuna mas sokta bani government of India ki government ki mayokta na ba then 2010 da chai mapan lerga brother muiba sangan hai adu waren chu leiri amachu leiri de mayam si akhu thogai ga dorabra naga tabe area mayam punching ani haibedi naga integration haibedi disintegration of Manipur haibani haibisi naga minister man hairam bagi UCM gi 2002 ra 3 da adugi mapok nimit tawba amada hairam meba magi sobenar amada manno ga ai mantri de mam palaro naga mem na warogan Mr. Soinso naga integration si kare haino da mana no ga disintegration of Manipur I'm not saying this guy man phagi to eba naga integration hairabudi disintegration of Manipur disintegration of Assam disintegration of Arunachal Nagaland lejara haibani haibi gi pochi tawdana o haidana moina adu haiba aduna adu haibadagi jun 18 dudai ko gi naga gi mayokta Nscn-Im gi mayokta to nateba adu ko megi tawdana ngana dana leriba moi mayam dagi adu tawrena haiba 2010 da brother muiba matam de am active oiriko makhan da sola kan mayam tawro wa tawro la kan es adu di inai tanarani kamangam na tabi ya itu nolak anganu, hai itu namanya masina, tawarga ibu bida, kaki sungguh ranjitka, biren suya orang na tahu MLA, Minister Oina, ada noi jangan bayaroi, hai namanya masina pressure pibedegi, pernah Mukherjee, ada Khaidem, Anthony, Finance Home Defense Pariba Menteri Home China, Raibu bisa special aircraft amatar aga Delhi da kau ya ba. Ai jangan lo government ni dagi wari sanari ni na, si jangan lo hai betul dah.
ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯪꯒꯥꯜꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯉꯥ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦꯔꯥ CM ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ 이보비기 마기 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 마기 ꯐꯠꯇꯕ 에라 ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ 시기 에라수다 마기 센트럴 리더십나 하이버다 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯆꯪꯍꯟꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯎꯗꯀꯣ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯍꯤ 35ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝꯕꯗꯣ 93 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯖꯋꯥꯟꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯕꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯖꯂꯥꯟ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯛꯄꯤꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯍꯟꯗꯦ ꯈꯣꯠꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯁ ꯅꯪ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯛꯄ ꯆꯠꯂꯨꯏꯗꯦꯅ ꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ opposition tawdro Rahul Gandhi ga Narendra Modi gi bu nungsina bro khoni yengbada amana ha adu bahut chor amana karina balak kare aba sabalak angang oibado ade paribar gaina ani chu unaba yadaba ani se karam matamda pulai operation sindur da congress ki इंग्राजी हाइबा शशि थारूर दो अमेरिका द थाई मानसु याय मोदी बु याम कनियपा मुस्लिम की लीडर ओवाईसी अदुना दुबई दा अरब कंट्री सिंग द थाई कोई एनसीपी की लीडर नपे मचा कनुगी कोई अहंदगी मचा दो असुलिया असी कदाई दोनों में थाई ऑल पार्टी थाई बदले कांग्रेस का अभी बीजेपी के याना भी याना तो बोलते हैं अदु की पोट अदु तवे आबा अदु मग कोई की स्टेटस नहीं है बनते आई की करोल काई अदु दा मागे आइडियोलॉजी का आई का मानते बन अमनी में की नाबे एक पदाई हंगम ठोक तो बाबू आई मरा कम तंग थच्चे के बाबू नाकलम रोम दा हजके कोई की 2001 दा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट सी दा मी हुई तरागनी पान लई तब दुना मरम ओरकांदा कोई जुन की तांग तराग निपान खुदिंग मक्से कोई निमित से कोई जुन अपराइजिंग डे ना हाइरी अदुम पाबुंग थंबिगे बफमदा हाइरी ब जुन अपराइजिंग डे सी अगेंस्ट अखोई सी एंटी नागा ओइना पांगथोकपदि नते वफम जु थंबिरी अदुम पाबुंग मसिदा पाबुंग देना लाक्चनिंग से हाइरी ब कोई विदाउट टेरिटोरियल लिमिट से नमरम ओरकांदा कोई मी तराग निपान सी करे अदुगा हंदक महाकना तांग कुनगनी थोइ द लाकी बसिदा मतमदुदा हाइरी ब कोई UCM बु ओरो फोक्स बु ओरो कोकोमी बु ओरो everyone is against them habidi magi demand do yaningdabana maram oiraga adumakpu babung handak mahakna lakpada chatluri basi hoi babung na su yam phajaba wafam budi habiri ko hoi idea of manipur da hoi ji amatta oina chatpane budi habiri ba adumakpu miyamna hangnabo wahangda adu betaragadi without territorial limit chat thokiba thodok tu gi maram oirakanda mathangi chahida jun uprising day tawdaini hena chawna tawdai wahang amasu hanglakli duga masida hojik thoiba makoina de mu kuki ga maitai ga punna lepminnara mi haidana ne ba thamai ba statement si hojik adu betaragadi handak mahak na lai basigi statement la amba matung de statement ji tongan ba nagagi mai kai de thoglei ba ko pabung adu betaragadi हाइरी बखोगी रिप्रेजेंट तौरिबा सरुक यारोरिबा खोगी मितई मचा खोगी ओजा जलानोचु अदुमक सरुक यारी हाइरी अदु तारी हौजिक थोइबा मितई मदि कुकी की कॉन्फ्लिक्ट सिदा नगाना थर्ड पार्टी ओरकांदा अदुगी चांस हमगा फंगदा हाबिगी वाखंदा संगुरिब्रा
aduda kari purpose laidana hadi pabung masi mayamna hangna wangne ba pabung I chalu de Meetei Amadi Kuki. I'm a Sena citizen, Manipuri, which I know in my part, actually now Itake Anika labor Jati community Kuntraga Manga. Masiki, big brother ki da aina belongs to ba. Aduga tampakta I small brother harage panganna to ba. Adugi chida ate teaching the lady but my am say. Tokai Naga na the Kuki na Manipuri official the later radio program the Naga program Kuki program labor. Tankul program delay Didike the Sunni Aduga Mau program lay Kabui program lay Paite program lay Tadu program lay Asiti layaba official or na any cookie hypermobility land hapkiko ado any cookie program hypum say out there aduna masida my magi tongan but adigi Meetei program and say out there Manipuri pau and yawe adugum bagi the Khaidem later adiga amana lam se Manipur ki square kilometer lising kunitoy ke chong kuntare che Meitei khaptegi nate naga ne na khangne riba kuki ne na khangne riba pangal ne na khangne riba asi khaki nate ba akoi puna makina ba Supreme Court na ayenge matung na state amagi land che land does not belong to individual homagi leina ba khazna lauraga people amani ko Manipur ki singilam punamat Manipur state kini tampak lam punamat Manipur state kini Manipur state daibedi people of Manipur Asiki flow oigadam neba aduda nange naga kuki Meitei wato korone lamgi matang dadi imung manung bawbai cha manga po badi asi awang tham gachun ainu lawrani si tawrum tawnari midna aduna adugu magi tawna jabne na khallaga andak chaki badasu naga ki karigumba apam lerambe leijau adagi kuki ga apam lere leijau ekodi Manipur kaibu yaroi Ibisina number 1 Manipur Kaibo Yaroisida Nana Urida demand ama Kogi Samudra Mayada Dalanama Sabiu Hana don't talk demand Adege Numichi non cholong the toll low and a cookie and I others don't talk look Tawadabu Logi Karikari Kanda Han Miaroi Bata in Haning Share Barasakana Maniputogai Bangamde Manipur give me Kamupamana Pangalna Meitei adagi Kuki na Nagana Manipur togai bangamde masaya article 3 se Manipur da apply to buda yaroi mi halabadi dandi phangane phi law ni dana adu maina article 3 sina Bharat ki parliament na machela malothoga machela buda hapchin mangami shakti du ne ba adu leire adana mi hat popuna mag dandi phangane adana heta phangro masala litadi phangya de adu article 3 sina isterama thogai bi yai haidana Manipur se thogai resi Kuki jo haibam pirisi naga jo naye naga ki homeland ama garsara naga lim pirisi haibesi bar sakana ngamde aba kari noibu 1947 da ning tamge ba 15 August adigi mamang dadi Pakistan Hindustan le ko ning tamba 47 gi matu 1950 gi 26 January da constitution chatpa dagi di communal da yumpham waraga state pi ba yate aba Hinduga, Muslimga, Kannada, Aditi, Karnataka, Sina, Muslim state, other Andhra Pradesh, Hindu state, Hainatobia there. Adutigi, Kanglupamaga, Marathiga, Aduka, Kannada, Hirona, Telugu state, Sina Atuki state, Hainatobia. This is law. Why the article 3 to the Mayak Pandrin, article 3 to the power of a pyramid. She glass station, Yauri, and I have been sing the Aina Takta. Aduna article 3 aduna marum konani sathibne ko ojiki present BJP ga misha gumba aina hunmadi nate mana thogai ge di yadav pod Jammu Kashmir di to ingai thogai dana Supreme Court na warowe ba thogai bedu yade har ga so state amu walamu sumaina to busidi chumde na observation pirin ne ba adu ko mengi policy ni na parliament na pass obni na unja oi adu mage ka de chingna bobuti lei aduga Hujiki Podashida Supreme Court question Tona Kadarimna, Manipur Gisa, Kuki Jogi Union Territory, Pire, I was a curriculum the Piduriba. Other Mamti Yaudri, but Telangana State Oigiba, and the Pradesiki Toba, Adagi Zarkana, Behaldi Toba, Uttarkana,
UP tauba Satisgal na bedavis tauba di mimaram chayaba. Government administration ki ago ida district trato tokpo manaba. Ado pen me pen na mani. Ado communal line da Meetei Kuki Kanare aduna Kuki territory ama Nagana so waro remojo kanome Nagagi territory ama siyagadro. Lo na yadabagi matakta Manipur da riba tokaina taningi be kangusi notable moriba punamakna June 18 gi paradagi double tora kanaba. Tasena akoina guarantee pibungami Manipur bu pen na balino machanya da ramni Kuki joge kanoma semane he lauthorpada Return Nagaland Naga Tapa Mam Chatu Toran and Hey Lautorapada is warning me. Lautorapada Eagle Kong Chang and me leasing Manga Shiga had a canal leasing Tara like that. Mother woman to in that young lady Agadra. UN you see Pagi Tarakadra, American China Kari Harakani, Namoy, Narendra Modi na, Mijoramda. Rajiv Gandhi na Indira na bombing to gibedo manang si wa saure ba khoi de du toro adu bu toro me de Kuki terrorist sing di no ma khakta de loini e khoi gi nong thakti kap thab da ko air strike to da adu toro e dana prithvi gi mamang da khoi si chopane to adu gu mo bhau to ba ngamoi da ba tawra ba su ya loi da pol oi bani na Manipur kai be di khoi chau thok na kai oi haining e ba adu mo pu adu hai da hoi khong da na lei be de ya de I China or eliminary Mamsina, I could group the group behind the Tobanina. I could for sale the logo the bunny, I don't know how Miguel Osalapuda, Meetei Amadi Kuki Nagagi, Amata Oina Naga, Quay Marupna, Tabira Basu, to my Harrisini, the Polite, Quay Manipuri, Apunba, oneness, Meetei Naga, Kuki, Pangan, the heck, Meetei Manipur, Sawatani, and 1961, among the Leraba. Make it 51 Mahagadan. Adu Leraba Singdo, Kanana indigenous no, Kanana native no, and the Kanana original no, Koning Makoro, hiding Maharo, Polatna, Mapani Sangpa, Manmariki Sangpa, Bangladeshi Sangpa, Manipuri Sunataba, Hana Lerma Sunataba Singachitan to Erga, Amata Oina, Maning Tambam, Aromdom Lepa, Manipur Ama. Sovereign Shakti labor Manipur Mako sovereign demand to them never. Situlana Kangini, Gamengi Shadi, Larry Hitabasina, we acquit sovereign status Amatan Bieva. Matukarida Supreme Court na Highway Matungina, State Key, list number 2, sir, Machi State Key sovereign Pawani and Supreme Court na Hayaba. Aduna, Tongan Ba, Quagamapok, Mikana Kanagi Tobuda, what is Abakangi got over the Aina, Tautuk na Hayaba. Koi no sovereign status handle hangani habse highway abani malam di state ke sovereign pi highway na ning tamai jo India ke manungda Manipur ke praja ning tamba status sama under the laws of the land highway the kariya kai believe ge se ko mam chi khangna ram da sovereign already ning tamba yawloi ge mating pangma man kari mating pangdri ba mating pang ke dakalite sovereign status sama Indian union ke makha da lehlu Thank you very much, Pabung. Ani Shubaram, don't lack again. Makata Tazaboina, Makata Tazaboina, Pabung the lack again. Pabung Nakalamurum da, I Pabung as a senior citizen, Moina Nico Pabung the Gaina, Logeni Bahojiki, Moze. Pabung Kogi was that Santana Tambirim Wapam Singsi, dogmatic endorsed way up statement Mayama Miabre. Masida, a quigi site, the valley, the goodwill the neighbor Pabung. Dugi. Pura Taiwan of high statements in the Tabano, Masimang people Kari, Lakadaki Habagi, Akibam Sum, Makoina Sum Lip Tragadi Pabunko, have the Manipursi Tongan Puru Contraga, Marie Hen a lady, Masidam Manipursi, Machet, a Huntana, Kai Habagi, Api, Mi Pai Bamakaksu lady Veneva. Masiki Jeraxi the labor conflicts, Maraxida, Aquina, Pazabat Shiba Kontang, Tangraga, Chumba. Yam negative oiba Kogi statements in Tisum Lagadi, Babung Masidagi, a Koi Karakazitang, Munama have the Ladybug, Kogi, Furupsing Sigi leader Singsi, Kitang Karakazitang, Koi Manipusi, Machet, the Nabitanga, Babungi own Karihani, Technical experiencing Babung Manipusi, Kaidan about idea of Manipusi, Sagat Payaba, Messias Sagada, Babung Masi, Babung.
as a senior citizen amoina pabong dagi pibam su thokpar na khali pabong tang thambi although am torida for the last 58 years agi social life haitare including ukiloina aduga thopa capacity da hojiki leiriba sida koi kaina ba yada ba kuki si mayam na yekna boina uri si kuki gi tongan ba leadership koi pau phong na ba leirim ni na soidan maming pan ge ta ninga panthoki ni ko ramo ka hai bi aurim na ba aduna aina palloi adu I am a free man aida hai ni noi ma Meitei ge tenadra di noi leibanga mo have na tro money adu ga koi kuki aseng bai koi ge tenadra di Meitei su yaroi ana adu di lamento en mo ma pami changak pa du di adu ta ko lo re o adu ge aida lebra adu di nang kuki we je su yare hai de ko adi church ke leader ma adagi MP or aduga de hairo adu hariba mayam sina tanna thana ba yade haiba pot si leirim na ba adu ko ke ba kam je ko lon me ngon wang kono pontor kono haibi yabro alla moino noi ga khal do lebra noi cho khal di pongdor udana asunong mai na upai lite ne o chumi Meitei na khar phaya ba naga ka Meitei gana nong mi tu ki da ba yaw ba koi na ro la lo na rangwa zo zo ga kan mo chi to da ya da mi hai bi tu ngam me ba ko ngam me di aina kan to ra men te adu mai no ku ki gi di ngam de ba mai statement thok da ba do tamo haina ong na thok pi u ka hai rim na ba adu so aina ngam ponte haina adigi naga da su ma mama sai sine sen ayang oiro adiga tongan ban naga people's movement for human rights ke hondorak pegi oiro asigi horak pe human rights ke horak pada leiba mam sanapati gi paliu khangde selichara ti bu khangde adigi mamang da leram mam loina rei kuki loina rei pangan gi loina rei naga people movement for human rights ormina kuki movement for human rights to wedana kimgang te da hairin to wuri me hoji to le aduri mo pangal ke so ve ke tera mane na ha ma aino na hai bani ma han bul oira bani legidra amuko ke president oram bado adai tamis na naga ki people human rights hadi kuki chulingra nangi pangal movement for human rights to wena hajil lore ale ke nongal nangi di to ganu pangan di Meitei da yogadamni na phagi thoro phane ba adugi maraga da koi marab jalan senar buka chigre ma magna president waraga koi rabi khan koi jalan koi yawre honda tongni na toram bane adu ti toranu anaga people movement aduga kuki movement gi type toranu haidna asum suggestion to budi hendo kibido adu mai no all round chida to bujida sai sangdo khar tension lage aina poina man ni dang hainin yani pa koi ge naga actually now singsu yamna challenging to nataba asida with over new mai no ye en tori bedo mana koi 3rd September 2005 aina manipur all manipur ba association ke president orapa asida aina naga ki unified territory ga ai bisibu with over ai question to ninge da exclusive interview to si hai de mana chena uncle ai naga ni na angkana hangadori bido ai katang waru gani press conference ma ka am pharibiyo press conference oina tawro ha na press conference ma naga to bidana cherap court ki ai bahar ki president gi sida tang hum sidle se oren copy jalan ga kanjo chupi sigi sida morong expression nagaland gi kwalti phau ba che phong ne ba asigi 4th September 2005 ta aina question mayamam la be yam phajabal loan di challenging spirit nate naga integration hai be se masi disintegration of manipur waraga di masi di chungadra chumoidra aduna naga integration hai be sina chummi haiba marai aduga naga integration tordi manipur mangbe yade hai be sigi marai se mi tara puthona ga debate tausi gutamda nagagi integration china choidan maki topun thokpa mani haina parman pibu ngamaba mi tara chomda nagandanta basingi Meitei gi haitare general people gi asina madugi integration chi lali manipur je chai lisingani hongi history lebani nogoi si yaubani he horakpadagi 33 adidagi haidana haiba policyda tawraga wahang kharaga aina hangyaba naga unified territory amalerami ado British latring mamalem do British na thugai bire India na mu thugai bire aduna koi unified naga territory aina question tawle
authority brother Singh Naga Unified Territory Shikarawai the Lebanon Manipur ne Nagaland ne Assam ne aduga Arunachal ne Myanmar ne haire adu de kamani kaya na chawbano awang da ne kari no boundary se makha maning mama kari oibano square kilometer kaya no adu dang haibi u hadi challenge sobanati adu number 1 da adu haibi u aduga matu ke capital na kari oi who was the last king or the prime minister or the chief minister of that undivided Naga community country Naga community ki country dugi ningthou na panmor gana ningthou ning tambali pak democracy or gana prime minister or chief minister kanano kari lol ngangi haiba question wahang mari mga cha hanya ba masida na koi na chumna puna ma adiki judge na akala de to gada di beche Delhi da ji lampak amada tawle araga koi ki foreign and national journalist chamnga rongi mamangda debate tosi gari maput amamungi lairik punaraksi haidana aina yam phajabalonda enna yam phajani imana jiki witobawna aina noi mathukta I challenge soriga haide ai adumuk so haide ba ichilina oina nangna adune na haide phare nang lam kala wai leramba kari ngang ba capital ni kari kana nga amba ajingam tedu hojibawudi khumdeba ko khumdedana aina hangibje chummedana ai chawthokpanate Bangkok tegi matamduda kumurunu hairi gaina ma bako adugi polado adomda nati ai hache aina ai am power moida debate to bunga me habigi nati asengmudu khangaga tawraga akogi marum mapang oina o nangi si senga boile adu teleram boile adugi lodu de yaw boile adugi constitution yaw boile habi se kunna khangninga ba si mukpugi nati ba si yoji 2005 or sei ka sura sei kun gi mamangda hangarabna ba adugi morning express ani subada adu khungidre ani subada 31st August 2015 da Manipur Legislative Assembly na wale pamaloge ba sai de ma torga tamola da bino na mamang tharakibani adu da House Sina while welcoming the fresh initiative of the government of India to bring peace in the northeast region of the country. Asida, however, resolved to urge the Union government to ensure that peace accord of 3rd August 2015 say primo agreement do. Masida tawbase government of India ga nationing ayang tawbase Manipur assembly na welcome tawi arga. Adaida madukum base masu and any subsequent agreement to lakpakanda do not impinge haitara IMPINGS haidi akoina pamoidaba state asigi prajasing na yaningoidaba pamoidaba adugumbagi agreement do territorial integrity ki kaibe yabado adumati tohloidabani haibasi wale lauraga leihreba aduna Government to India na North-East Shanti Purgnaba, Manipur da Shanti Purgnaba, Tabudo, Eco welcome Tawi, Manipur Legislative Assembly na, the Jati Lon Shuna Yaule Naga, Kuki, Pangal, Meetei, as the Kari Mam said. Asina, Modamoto in a Warab Sigida, Kalonana, Adugumba, Magi problem the solved on a one of the Manipur, Kaibi, our territorial integrity, Kaibi, Yawapundi, Yawu, the Bani, Haidana, 31st August. Asi report malaria ba aduna sai kanwana so hai dai hanjalaro sai sananga relo selaga hojiki naga ki nationally magi religion gi oiba dharma gi oiba culture gi oiba kali oiba noi myam punna bo na ba yes we welcome kuki gi su bangan gi su Meetei gi su tongan mi era gi ko moirang gi jaga kakching gi jaga mamma toba chakmai gi Chakpagi, Payangi, they live my say, my magis the chocolate pada, I call ya, but Tovudabu. Adukum make Yokatpa, Adukum make nationality, Adukum make and no sagat pada, Manipur Gapun the Satam. Me la contra rom leroba, Choramani, as the Rigizati contra manga, recognized or Manico, recognized of the Bamani Soyawe, recognized of the Haibu Hydro, 35%. Masida Swan Gadaba. Nagagi nationality Chagalera Naga Loyam on a Pamam the Suya.
Meitei ki adu nena hairaga adu chulonu mo kuki kilonu mo aira mo ipamam debe adigi pangan marakta kana gome henjin mi yaure pangan puna mga henjin manate adu sigum bagi apun bama sakal nol ko jada pikal wapam sida ha naga na adu kanuna adu ko kare pangan na adu ni ha adu na adu ni adigi adu de mi loi kangbu na mo haira hoi loi su khoi de mete imphal ma cha chung chu bai khoi gi adu ne da ne haigalak pa yauri ne ba he ibung adu gu du khan ga no mete malak ta ba ka de mete bamon ge mo hairo adu ge mete moirang ge mo haigalo adu de khoi pung kai kai ra ni adu na ma gi pa mi ba du tanan na bo na ba da ai khoi ge amat to be gi saktam che ma se ngang loi da bani mangal loi da bani ai khoi india gi manung da tok pa mak ti ya ba na ta bani na manungda khoi bu hantana second khoi ge step motherly treatment to very be constitution seasonaraga khoi thengne bagi mathau tai Tamil Nadu da mo khoi na lamdugi oiba loli nganga da bani hindi gi influence to bi yaro ga na hai se khoi chu to bu chumi adu hai da anti india o sai ban te ko anti hindi nganga no sai ne te delhi chat pa hindi ngang si krai chat pa ngang si but khoi sida Iro lebeda Modi ki scheme cham yang khairom lebe se hindi ta lo kana ke atma nirbhar pradhan mantri garib kalyan yojana ai hindi ki heartland Lucknow da lari tamopani mamanga da warang the mega chandrana apna de hindi da mang ye da aziki mati haire gan phagi to bi ba adu hoje ai bo khangdre ba hindi da lo na thonjele hindi to tawgun se hai banate Magi program में हमसे हिंदी ना number 1 iro, number 2 दा manipuri iro, number 3 दा थादो नोंतो माई की जगह तो एजुकेशन सिगुम बगी मोंग दगा कोई तो बम संगे अजुने हे खुदिंग मक्ता program हम पंगथोक पदा अदु दु आत्मा निर्भर अदु दु आई बो तो खंग देना सेल्फ रिलायंस साइड में करिनो है हिंदी दुती थमसी but second line to da Manipuri di cheludana or English cheludana adu migi mongda koi punna thengna ga da ha nange na kali tampana do Hyderabad to wai be se to gumsi being a senior citizen and an elder brother moina or mapang moina koi praja puna muktai apri toningi haiber ga ai lusin jarga okay thaga chari pabung ai makha chatha